Nav kilogramos. Не в килограммах, в тоннах. Viņš svēra Он весил 44 612 tonnas. 44 612 тонн. Kāpēc es iesāku par tēmu par kuģiem? Почему я начал тему о кораблях? Par cik mēs dzīvojam pie ostas. Поскольку мы живем около порта, Mums tie prāmi diezgan bieži braukā. и нам паромы проходят здесь часто, Bet но arī kuģis mēdz nogrimt. корабли бывают тонут. Interesanti, ne? Интересно, 44 612 tonnas 44 612 elpa тонн ūdens virs un negrimst. плывут по поверхности воды и не тонут. Tā ir tikai viņa pašmās. Это только он сам столько весил. Plus vēl pasažieri, plus vēl kaut kāda krāva noteikti. Плюс пассажиры, плюс груз. Bet līdz ko kuģī ir kaut mazākā sūce, Но как только в корабле появляется хоть малейшая пробоина, agri vai vēl kuģis nogrimst. рано или поздно корабль тонет. Tas ir tieši tāpat kā ar mūsu traukiem. Это так же, как с нашими сосудами. Tikko mūsu traukā Как только в нашем сосуде ir iegājis kaut viens mazs grēks, попадает хоть маленький грамм, grēks, грех, mēs pamazām kļūstam par grēciniekiem, мы постепенно становимся грешниками. sākam vainot Dievu, Начинаем упрекать Бога, винить Бога. galu galā aizējām no draudzes. И в конце мы уходим из церкви. Bet ko rakstvieta raksta? Что говорит Писание? Psalms, Псалом 83, 11. pants. 11 стих. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā 1000 citās. 85 Псалом, 10. И Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. лучше стоять у порога Дома Господня, нежели... Iedomājieties, mēs tagad stāvēsim ārā. Cik tagad grādi ir? Un tas pat būs labāk. Stāvēt ārā, te dzirdēt aiz Что нам loga, kas te лучше notiek. выйти на улице, слышать за окном, что происходит, Kā šeit notiek zīmes un brīnumi, как происходят чудеса и знамения. ir labāk. Это лучше. Bet mums ir tā privileģija būt šeit, šī zālē. Но у нас привилегия быть Балдеть, здесь, в этом зале и Пение. вкушать это. Halleluja. Dievs ir labs. Бог благ. Vēlreiz pamēģinām. Dievs ir labs. Vienmēr labs. Господь благ. Halleluja. Dievs ir labs. Viņš ir labs. Manā sirdī skan slavas dziesma tā. Dievs ir labs. Viņš ir labs.
naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slava dziesma tā. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slava dziesma tā. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Ejot cauri ielām, kur visapkārt ēnas tev, nebaidies, viņš tevi sargā, esi viņa rokās tu. Dieva vārds nemainīgs, un viņš ar tevi vienmēr kopā būs. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slava dziesma tā. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Savos grēkos nolēmām par mums viņš mien, un viņš mums devā svēto garu, lai mēs varam liecināt. Dieva vārds ir nemainīgs, un viņš ar tevi vienmēr kopā būs. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slava dziesma tā. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Lai gan neizprotu vēl visus tavus plānus, Dievs, mana dzīve pieder tev, tāpēc ticībā skaidri redzu tevi. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slava dziesma tā. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Halleluja, 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 Viņš ir labs, manā sirdī skan slava dziesma tā. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, Dievs ir labs, viņš ir labs, Dievs ir labs, viņš ir labs, Dievs ir Alfa un Omega, Alfa un Omega, visa iesākums un gals. visa iesākums un gals. Tāds pats esi vakar, šodien uz Tāds mūžiem. pats esi vakar, šodien uz mūžiem. Tev gods, Alfa un Omega, Alfa un Omega, visa iesākums un gals. visa iesākums un gals. Tāds pats esi vakar, šodien
Alfa un Omega, visa iesākums un gals. visa iesākums un gals. Tāds pats esi vakar, šodien uz Un tāds pats esi vakar, šodien uz mūžiem. Tev gods, o kungs, Alfa un Omega, Alfa un Omega, visa iesākums un gals. visa iesākums un gals. Un tāds pats esi vakar, šodien Un tāds pats esi vakar, šodien uz mūžiem. Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu, cienīgs tu. halleluja. Halleluja, Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu, cienīgs tu. halleluja. Halleluja, Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu, cienīgs tu. halleluja. Halleluja, Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu, cienīgs tu. halleluja. Halle, halle, 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 halleluja. Tev gods, o kungs, tev gods, o kungs. Halle, halle, halleluja. 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 Tev gods, o kungs, tev gods, o kungs. Halle, halle, halleluja. 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 Tev gods, o kungs, tev gods, o kungs. Halleluja. Halleluja. Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu. cienīgs tu. Halleluja. Halleluja. Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu. cienīgs tu. Halleluja. Halleluja. Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu. cienīgs tu. Halleluja. Halleluja. Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu. cienīgs tu. Halleluja. Halleluja. Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu. cienīgs tu. Halleluja. Halleluja. Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu. cienīgs tu. Halleluja. Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu. cienīgs tu. Halleluja. Halleluja. Svētais, 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 visas slāvas, visas slavas, cienīgs tu.
pirms mums gāja, un tie, kas pēc mums nāks, dziedās slāvas dziesmu Jēram. Tavs vārds ir varens, tavs vārds, lai godāts tavs vārds, pāri visam kungs, pār varam un troņiem, pār valdībām spēkiem, tavs vārds, pāri visam kungs, dzied eņģeļi. Svēts ir, dzied radībā, svēts ir, Dievs varenais, svēts ir, svēts uz mūžiem. Ja tu atpirkts esi, no grēkiem atbrīvots, dziedi slāvas dziesmu Jēram. Ja tu staigā gaismā un viņa vārdu nes, dziedi slāvas dziesmu Jēram. Dziedāsim mēs mūžām un amen, dzied eņģeļi. Svēts ir, dzied radībā, svēts ir, Dievs varenais, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudzē Cijāna, svēts ir, savam kungam Cijāna, svēts ir, vienmēr sauksim Tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tavs vārds ir varens, tavs vārds, lai godāts tavs vārds, pāri visam kungs, pār varam un troņiem, pār valdībām spēkiem, tavs vārds, pāri visam kungs. Tavs vārds ir varens, tavs vārds, lai godāts tavs vārds, pāri visam kungs, pār varam un troņiem, pār valdībām spēkiem, tavs vārds, pāri visam kungs, dzied eņģeļi. Svēts ir, dzied radībā, svēts ir, Dievs varenais, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudzē Cijāna, svēts ir, savam kungam Cijāna, svēts ir, vienmēr sauksim Tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Vienmēr sauksim Tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Es gribu, lai mēs visi apliecinām ar savu muti. Мы можем исповедовать своими устами, Ka dzied eņģeļi, что поют ангелы, ka viņš ir svēts, что Он свят, dzied radība,
поет все творение, visa radība, все творение, gan debesīs, на gan uz небесах, zemes. на земле. Svēts ir. Свят. Dzied draudze. Поет церковь. Un neviena vien draudze, bet visas draudzes Не dzied. только одна церковь, но все церкви. Svēts ir. Свят. Dzied eņģeļi, svēts ir. Dzied radība, svēts ir. Dievs varenais, svēts ir. Svēts uz mūžiem. Tava draudze svēts ir, savam kungam dzied. Svēts ir, vienmēr sauksim tev. Svēts ir, svēts uz mūžiem. Dziediet. Svēts ir, dzied radība. Svēts ir, Dievs varenais. Svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied. Svēts ir, savam kungam dzied. Svēts ir, vienmēr sauksim tev. Svēts ir, svēts uz mūžiem. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radība. Svēts ir, Dievs varenais. Svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied. Svēts ir, savam kungam dzied. Svēts ir, vienmēr sauksim tev. Svēts ir, svēts uz mūžiem. Vienmēr sauksim tev. Svēts ir, svēts uz mūžiem. Halleluja, halleluja. Viņš ir svēts, viņš ir svēts. Он святой. Halleluja. Аллилуйя. Svēts ir Dievs. Свят Бог. Par to dzied visa radība. Об этом поет все творение. Katra mazā niecība, Каждое самое малейшее творение. ko varbūt mēs pat ar savu ausi neuztveram, Даже то, что мы своим ухом не слышим. bet viņa dzied. Svēts, Она поет свят, svēts ir. свят. Un tie eņģeļu kori, И хоры ангелов, kas ir debesīs, которые на небе,
viņi arī dzied svēts. они тоже поют свят. Tikai ne 7 minūtes, Только не 7 минут, bet 24 stundas но 24 часа katru dienu. каждый день. Halleluja. Pienāks tā diena, Наступит тот день, kad mēs satiksimies ar savu radītāju. когда мы встретимся со своим Творцом. Un mums uz zemes ir šis dotais laiks, И нам на земле это данное время, lai mēs darītu visu, чтобы мы сделали все, lai mums būtu šī tikšanās. чтобы у нас была эта встреча. Tas notiks kādu dienu. Kādu dienu es lūkošos tavās acīs, kādu dienu būšu tavā tuvumā, kādu dienu nekas cits man nebūs svarīgs, jo debesīs man esi tu. Kādu dienu es lūkošos tavās acīs, kādu dienu būšu tavā tuvumā, kādu dienu nekas cits man nebūs svarīgs, jo debesīs man esi tu. Rokas paceļu, stāvu tavā mīlestībā, izteikt nevaru, cik tu man esi dārgs, tevi mīlu, kungs, un pielūdzu. Tevi mīlu, kungs, un pielūdzu. Kādu dienu es lūkošos tavās acīs, kādu dienu būšu tavā tuvumā, kādu dienu nekas cits man nebūs svarīgs, jo debesīs man esi tu. Rokas paceļu, stāvu tavā mīlestībā, izteikt nevaru, cik tu man esi dārgs, tevi mīlu, kungs, un pielūdzu. 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 Jēzu, slavēts ir tavs vārds. Jēzu, tu teicams godināt. Jēzu, tu valdnieks varenais. Jēzu, tev saucu, aleluja, aleluja. Kādu dienu es lūkošos tavās acīs, kādu dienu būšu tavā tuvumā,
nekas cits man nebūs svarīgs, jo debesis man esi tu. Kādu dienu es lūkošos tavās acīs, kādu dienu būšu tavā tuvumā, kādu dienu nekas cits man nebūs svarīgs, jo debesis man esi tu. Ar rokas paceļu, stāvu tavā mīlestībā, izteikt nevaru, cik tu man esi dāvs. Tevi mīlu, Kungs, un pielūdzu. 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 Jēzu, slavēts ir tavs vārds. Jēzu, tu teicams godināt. Jēzu, tu valdnieks varenais. Jēzu, Jēzu, slavēts ir tavs vārds. Jēzu, tu teicams godināt. Jēzu, tu valdnieks varenais. Jēzu, Jēzu, slavēts ir tavs vārds. Jēzu, tu teicams godināt. Jēzu, tu valdnieks Kādu dienu es lūkošos tavās acīs, kādu dienu būšu tavā tuvumā, kādu dienu nekas cits man nebūs svarīgs, jo debesis man esi tu.
Аллилуйя. Слава нашему Господу. Господь, спасибо Тебе, что Ты на этом месте. Paldies, Tev, kungs, ka Tu esi šajā vietā. Спасибо Тебе, что Ты Paldies, ka Tu живешь внутри каждого из нас. dzīvo katru no mūsu iekšienē. Нам сладостно и приятно пребывать в Доме Un Твоем. mums ir patīkami būt Tavā namā. Дай нам, Господь, одного просить, Ļauj mums, kungs, vienu lūgt, чтобы всегда, lai всегда vienmēr пребывать во Твоем Доме. mēs varam atrasties Tavā namā. Слава нашему Господу, Отцу, Slava mūsu kungam Tēvam, Сыну Dēlam и Духу un Святому. Svētam garam. Аминь. Amen. Прославь своего Бога изнутри своего Slavē сердца. savu kungu no savas sirds dziļāk. Слава Богу. Slava Dievam. Ты можешь еще поприветствовать кого-нибудь рядом с собой. Tu vari vēl kādu Скажи, pasveicināt sev рад blakus видеть тебя. un pateikt, ka tev Скажи, prieks satikt. вот ты лучше всех. Un pateikt, tu esi vislabākais. Повернись в другую сторону, скажи, Pagriezies uz ты otru pusi. лучше всех. Tu esi В vislabākais. третью сторону повернись, скажи, ты лучше всех. Pagriezies uz trešo pusi un pasaki, tu esi vislabākais. Вообще, мне кажется, это девиз нашей церкви. Man liekas, ka tā vispār ir mūsu Потому draudzes что я от devīze. пастора всегда слышу эту фразу. Tādēļ, ka no Скажи на mācītājs это es vienmēr громко. dzirdu šo frāzi un pasaki uz to skaļu amen. Если Бог тебя избрал, то ты лучше. Ja Dievs tevi ir izredzējis, tad tu esi vislabākais. Иоанна 15 глава. Jāņa 15. nodaļa. С 1 по 8 стих мы No прочтем. 1. līdz 8. pantam. Недавно мы рассуждали на эту тему Nesen mēs runājām par šo и tēmu еще немножко порассуждаем. un nedaudz vēl par to parunāsim. Написано, я есть истинная виноградная лоза, Ir rakstīts, es esmu īstais vīnakoks, а отец мой виноградарь. un mans tēvs ir dārza kopējs. Если Иисус говорит о себе, что я есть истинная, Ja Jēzus saka, es esmu īstais, то наверняка кто-то в этом когда-то сомневался. tad noteikti kāds par to kādreiz ir Кто-то šaubījies утверждал другие истины. un ir pasludinājis citas Но patiesības. Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза. Bet Jēzus saka, es esmu Skaži īstais amen. vīnakoks. Un saka uz to amen. Дальше написано, всякую у меня ветвь, Un tālāk ir rakstīts, ik vienu zaru pie manis, не приносящую плода, kas nenes augļus, он иссякает. viņš noņem. Здесь написано и сакцентировано внимание на том, что есть ветки у Иисуса. Šeit ir akcentēts tas, ka Jēzum ir šie zari. Значит, есть такие, и которые не у Иисуса. Un tā tad ir zari, kuri varbūt Есть kuri var другие arī nebūt ветки. pie Jēzus. Ir citi Есть zari, другие деревья. ir citi koki. Амен. Amen. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Ветки, которые находятся с Иисусом, Zari, kas atrodas kopā на ar нем, как Jēzu, на лозе, uz viņa kā uz šī которые приносят stumbra, плод, kas nes šos augļus. написано, что они подлежат очищению. Ir rakstīts, ka tādus ir jātīra. Я верю, что Дом Божий – это такое место, где мы очищаемся. Un es ticu, ka Dievnams ir vieta, kur mēs attīramies. Но о другом виде написано, которое не приносит. Bet par šo citu veidu, kas nenes augļus, ir rakstīts. И написано все тоже у меня. Un tas pats, ka viņam Ветвь, не приносящая плода. šie zari, kas nenes augļus, У Иисуса Jēzum случается. mēdz gadīties. Бывают ветки, Mēdz būt zari, которые даже у Иисуса не приносят плода. kuri pat pie Jēzus nenes šos augļus. Написано Он, Un ir rakstīts, ka viņš, Бог Отец, Dievs Tēvs, который виноградарь, tas, kurš ir dārza kopējs, который следит за лозой и за ветками, kurš seko līdz šim vīnakokam un šiem zariem, то ту, что не приносит плод, un отсекает. ka viņš to, kas nenes augļus, to noņem. Достаточно жестко. Pietiekami stingri, Потому что мне всегда хотелось и верилось, что у Иисуса все ветки приносят плоды. tāpēc, ka man vienmēr ir gribējies, lai
visi zari pie Jēzus написано- nes augļus. У меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Bet Jēzus saka, ka pie manis tas zars, kas nenes augļus, tas tiek noņemts. Мы все с вами в церкви. Mēs visi atrodamies draudzē. Я верю, что мы находимся на лозе. Un es ticu, ka mēs atrodamies uz И мы šī koka приносим stumbra. плод, уже Un приносим. mēs jau nesam šos augļus. И чтобы больше приносили, Un lai mēs nestu vēl vairāk подлежим tos, очищению. tas nozīmē, ka mums ir jātīra. Больше приносить, Lai vairāk nestu больше augļu, очищаться и освещаться. vairāk Церковь jāiztīra un Божья одно из jāsvētojas. таких мест. Un draudze ir viena Скажи, no šīm моя vietām. церковь такое Un место, pasaki, mana draudze ir где я šāda vieta, становлюсь чище, vieta, kur es kļūstu чтобы tīrāks, приносить плода lai больше. vairāk varētu nest augļus. Далее написано, Tālāk ir rakstīts, вы уже очищены через Слово, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, которое я проповедовал вам. ko es uz jums esmu runājis. Прибудьте во мне, Palieciet manī, и я в вас. un es jūsos. Как ветвь не может приносить плода сама по себе, Kā zars nevar nest augļus no sevis, если не будет на лозе, ja tas nepaliek pie vīna koka, так и вы, tāpat arī jūs, если не будете во мне. ja nepaliekat manī. Сейчас такое непростое время, серьезное время. Šobrīd ir tāds nopietns laiks, Время, когда Господь особенно пристально смотрит, что мы делаем. laiks, kad Dievs īpaši vērīgi lūkojas, ko mēs darām. И какое-то время в христианском мире было принято, Un kādu laiku kristīgajā sabiedrībā bija что pieņemts, плоды это что-то такое серьезное, большое, ka augļi tas ir kaut kas nopietns, tāds которое svarīgs, вот liels, обязано насытить, сколько там, 5000, А не курим считая порядку. мужчин и детей, Побороть. детей и женщин. kādus 5000, ja neskaita sievietes un bērnus. Задавались вы таким вопросом, Vai что esat- если ты так много не кормишь, Uzdevuši sev tādu jautājumu, ja es tik daudz nebaroju, то, может, ты ветка, которая не приносит плод. tad varbūt tu esi zars, kas nenes šos augļus. Но Иисус ободряет тебя и меня. Bet Jēzus Написано, iedrošina вы tevi уже un mani. очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Что es нам uz jums остается? esmu runājis. Kas mums atliek? Прибудьте во мне, и я в вас. Palieciet manī, un es jūsos. Безусловное предложение, Bez nosacījuma в котором нет piedāvājums, никакого условия. kur nav nekādu Написано, nosacījumu. прибудьте во мне, Palieciet и manī, я в вас. un es jūsos. Амин. Āmen. Все просто. Viss ir Скажи, vienkārši. все просто. Saka, viss ir vienkārši. И ветка сама по себе не может приносить плод, Zars pats par sevi nevar nest если augļus. она не на лозе. Ja tas neatrodas uz stumbra, Бывает, мы наблюдаем mēdz gadīties, kad mēs lūkojamies что-то большое, что-то kaut успешное, kas liels, kaut kas veiksmīgs, какие-то большие дела, kādi lieli darbi, заметные, tādi такие даже ievērojami, бросаются в глаза. tādi, kas pat acīs lec. И так тоже бывает, когда мир приносит что-то хорошее, Un tā var būt arī, ka делает pasaule что-то хорошее. nes kaut ko labu, izdara kaut ko labu. Amen. Amen. Вы же видите этих людей, которые достигают успеха, Jūs tagad redzat tos cilvēkus, делают kas хорошие, sasniedz большие дела. sasniegumus, dara lielus darbus, Хочу тебя снова ободрить. bet vēlos tevi atkal Написано, iedrošināt. прибудьте во мне, и я в вас. Palieciet manī, un es jūsos. Потому что ветка сама по себе не может приносить плод. Jo zars nevar nest augļus no sevis. То, что очень долгое время считалось большими плодами, Tas, kas ilgu laiku tika uzskatīts par lieliem augļiem, иногда может быть просто хорошими делами. dažreiz var būt vienkārši labi darbi. Как и ровно наоборот. Un tāpat Хорошие arī дела, pretēji, ka labie Если ты darbi, находишься в Иисусе, ja tu atrodies если Он Jēzu, пребывает в тебе, un ja viņš а paliek ты в tevī, нем, bet tu viņā, то это хорошие плоды. tad tie būs labi Не augļi. сами по себе. Un nevis paši Не то, no что ты sevis, делаешь, nevis tas, не ko то, tu над чем dari, ты много трудишься, nevis tas, pie kā tu cītīgi а просто strādā, потому, что ты на лозе. bet vienkārši Скажи tādēļ, ka «Амен». tu esi uz šī stumbra, saki uz to amen. Далее написано, я есть лоза, а вы ветви. Tālāk rakstīts, es esmu Скажи, я vīnakoks, ветка. jūs tie zari. Saki, es esmu zars, Кто пребывает во мне, и я в нем. kas manī paliek, un es viņā. Все просто. Viss ir Если ты vienkārši. пребываешь в нем, Ja tu paliec viņā, Он пребывает в тебе. tad viņš paliek Написано, tevī. тот приносит много плода. Tas nes daudz augļu, Ибо без меня не может ничего делать. jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt.
Иногда задаешься вопросом, почему ты не можешь что-то делать. Dažreiz tu uzdod jautājumu, kāpēc tu nevari kaut ko darīt. Нужно подумать и посмотреть, где ты находишься. Un tad tev ir jāpadomā un jāpaskatās, kur tu Просто обернись и atrodies. посмотри, где ты Vienkārši. находишься, на лозе ли ты. Paskaties sev apkārt, vai tu atrodies uz šī stumbra. Кто не прибудет во мне, Ja kas nepaliek manī, извергнется вон, tas kā zars izmetams как ārā ветвь, и засохнет. un sakalst. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Tos novāc un iemet ugunī un tie sadeg. Тоже достаточно жестко. Arī diezgan stingri. Далее написано, если прибудете во мне. Un tālāk, ja jūs paliekat manī, Слово «если» — это слово условия. vārds ja nozīmē nosacījumu. Ранее, выше мы читали, просто пребывай в нем, Iepriekš mēs lasījām, И он vienkārši пребывает в paliec тебе. manī un viņš paliks tevī. но здесь написано, если прибудете во мне, Bet šeit rakstīts, ja jūs paliekat manī, и еще есть уточнение. un vēl ir precizējums, И слова мои в вас прибудут. un mani vārdi paliek Скажи, jūsos. слова Господа Pasaki, kunga во мне vārdi прибудут. paliek manī. То, Tad чего, uh, то, чего не пожелаю, jūs varēsiet lūgt, ko gribat. попрошу, Jūs lūgsiet, и prasīsiet, будет мне дано. un tas jums notiks. Давайте еще раз все вместе. Vēlreiz kopā. Если прибудете во мне, Ja jūs paliekat и manī, слова мои в вас un прибудут, mani vārdi paliek то jūsos, чего не пожелаете, tad ko gribat, просите, jūs varēsiet и lūgt. будет вам. Tas jums notiks. Условием Nosacījums того, что Господь является внутри тебя, tam, ka kungs ir tevī. определяет то, Tas nosaka to, насколько слова Божьи cik ļoti Dieva внутри vārdi тебя. ir tevī iekšienē. Амен. Amen. Все просто. Viss ir vienkārši. Слово Божье. Dieva vārds. Мы часто вспоминаем какие-то родительские слова, Mēs bieži atceramies какие-то kādus пасторские vecāka слова, vārdus, настановления. vārdus pamācības, ko saka mācītājs. И в какой-то определенный момент в жизни они тебя держат. Un kādā noteiktā Они dzīves тебе mirklī tie tur помогают. tevi, tie Они palīdz тебе не tev. дают сдаться. Tie neļauj tev Скажи padoties. амен. Saki amen. Это и есть определение того, кем ты вырос, в какой семье ты рос. Un tas arī ir priekšnosacījums tam, kādā И ģimenē tu внутри esi меня, audzis. Un manā iekšienē, Внутри тебя un tavā есть iekšienē Господь. ir kungs. Если Ja слова Его viņa vārdi пребывают на тебе, paliek tevī, не где-то рядом, не где-то на полке, nevis kaut kur blakus, nevis kaut kur а plauktā, внутри тебя. bet tavā Библия iekšienē. говорит, что Слово Божье это как светильник. Bībele saka, ka Dieva Вот vārds иногда ir не kā видно, куда gaismeklis. идти. Un dažreiz tu neredzi, kur tev Нужно jāiet. Слово Божье. Un ir vajadzīgs Dieva vārds. И 8 стих написано. Un 8. pantā ir Тем rakstīts, прославится Отец мой, ar to mans tēvs если ir вы godāts принесете celts, много плода ja jūs nesat и daudz будете augļu моими un учениками. topat par maniem mācekļiem. Когда-то мой папа приходит домой Reiz mans tētis nāca mājās и приносит местную городскую газету. un atnesa vietējo pilsētas avīzi. Это было время выпускных в школе. Tas bija izlaidumu laiks skolās, И там появилась его фамилия. un tur parādījās viņa uzvārds. Дочка его училась в школе хорошо. Jo viņa meita labi mācījās И skolā, всех медалистов опубликовали в городской газете. un pilsētas avīzē bija Мне кажется, у него publicēti до сих visi пор эта газета должна быть. medaļu saņēmēji. Man Un liekas, viņa приходит vēl домой. joprojām ir šī avīze, un viņš nāk Говорит, mājās un saka, Оксана, Oksanam, моя фамилия mans в uzvārds городской ir газете. pilsētas avīzē. Ты здесь? Tu esi šeit? Кто-то работал, Kāds ir кто-то strādājis, трудился. kāds ir Мама centies. моя покупала литературу, Uh, вспомогательные учебники, Mana mamma pirka papildus literatūru, благодаря которым я училась и делала домашнее задание. pateicoties, kurai es mācījos un Старалась, pildīju mājas darbus, Не centos, досыпала, нервничала. neizgulējos, Очень nervozēju, нервничала. ļoti Есть nervozēju, любимые предметы, есть tāpēc, нелюбимые. ka ir mīļākie priekšmeti un ir tie, Есть то, kas что nav tik тебе легко mīļi. дается, есть то, над чем нужно очень Ir потрудиться. kaut kas, kas tev viegli padodas, ir kaut kas, par ko ir īpaši Наверное, есть jāpacenšas. какие-то люди, Un noteikti ir которые kādi зарабатывают cilvēki, медали налегке, kas vienkārši saņem šīs medaļas,
зная, вот сколько там в школе, 15 предметов, все на отлично. Zinu, varbūt kaut kādus 15 Имея знания на priekšmetus высший skolā балл. un saņem augstākās Но atzīmes. я к таким не отношусь. Bet es простой neatiecos pie человек. tādiem. Es esmu parasts Что-то мне cilvēks. давалось очень легко, Kaut kas man padevās а viegli, что-то очень трудно. bet kaut kas ļoti sarežģīti. Конечно, на тех предметах, которые мне легко было, я свободно себя чувствовала. Protams, tajos priekšmetos, kas А man те gāja labi, es предметы, jūtos которые viegli, тяжело мне давались, bet tas, kas man nācās занимали grūti, много времени, tas prasīja man ilgu laiku, много сил. daudz spēka. И, наверное, до сих пор я их не очень люблю. Un vēl joprojām И ne радуюсь, ļoti что man закончила tie школу. patīk un priecājos, Но ka когда в skolai конце тебе beigusies. выдают такую награду, Bet, kad tev beigās dod какую-то tādu balvu, медальку, kādu medaļu, которая вообще никому не нужна, kuru vispār nevienam nav но есть vajadzīga, человек, bet ir который cilvēks, приходит домой с газетой, kas atnāk mājās говорит, ar там avīzi моя un фамилия. saka, tur ir mans uzvārds. Написано, тем прославится Отец мой, Un ir rakstīts, если ar to вы mans принесете tēvs много плода ir godāts и celts, ka будете jūs esat моими daudz augļu, учениками. un to pat par maniem mācekļiem. А вы помните историю, Jūs atceraties stāstu, где говорится, господин, kur tiek runāts, ты kungs, что, хочешь сеять там, где не жал, kas tu жать там, где не сеял? gribi pļaut tur, kur Ты neesi хочешь взять sējis? там, где ничего не вкладывал? Tu gribi ņemt tur, kur neko И neesi я вспоминаю ieguldījis. этот день, Un es atceros šo когда dienu, мой отец kad mans tēvs хвастается газетой, lielās ar šo avīzi. а я понимаю, как мне было тяжело. Bet es saprotu, cik man bija Он на grūti. таком Bet легке viņš tik vienkārši говорит, ну, saka, я молодец, malace. я же твой Es отец, saku, esmu tavs это мои tētis. гены, Tie ir mani это gēni, моя кровь, manas это asinis, мое имя. mans vārds. А ты сидишь и думаешь, Bet tu sēdi un domā, не, ну я помню, как ты мне тетрадки подписывала в начальном классе. nē, nu es atceros, ka tu sākuma У папы skolā очень man красивый parakstīji почерк. burtnīcas, tētim ir ļoti skaists rokraksts. Ну и все. Nu un viss, Из 11 лет no 11 gadiem. наш Господь Mūsu kungs, не только тетрадки viņš подписывает. ne tikai paraksta burtnīcas, Всякий раз, katru reizi, приходя пред Его лицо, kad mēs nākam viņa приходя priekšā, к Нему, kad mēs nākam pie viņa, Бог являет свою верность. Dievs parāda savu uzticību, И написано, Он нас очищает. un viņš attīra Не mūs. просто так, Nevis а у tāpat Него vien, есть цель. bet viņam ir mērķis. У Господа для тебя есть цель. Kungam priekš tevis ir Чтобы mērķis, ты приносил плода больше. lai tu vairāk nestu augļus. Больше. Vairāk. Нам кажется, что мы мало приносим. Mums liekas, ka mēs maza И, возможно, pienesam. ты чувствуешь себя как той веткой, которую уже пора. Un varbūt tu jūties kā jau tas zars, kuru jau laiks. Нет, Bet nē, нет. Очищает viņš attīra через Слово, caur vārdu, которое проповедуется. kas tiek sludināts. Я верю, что мы посредством слышания Un es ticu no tā, ka приобретаем mēs dzirdam, веру mēs nostiprinām через savu каждое ticību свидетельство. caur katru И liecību. написано, если прибудете во Un ir мне, rakstīts, ja и jūs слова мои в paliksiet вас manī, прибудут. un mani vārdi paliks jūsos, Тебе и мне нужно Слово. ir vajadzīgs vārds. Таким образом, ты пребываешь в Боге. Un tādā veidā tu paliec Dievā. И всякий раз, Un katru reizi, когда я беру деньги, kad es ņemu finanses говорю, Боже, ну это же точно не мои. un saku, un tas noteikti nav mans, Потому что то, как я училась, tāpēc, ka tas, kā es то, как я mācījos, списывала, tas, kā es norakstīju, то, как мне помогали те одноклассники, которые в других предметах сильнее, чем я. tas, kā man palīdzēja tie klases biedri, kas citos А я им priekšmetos bija помогала в тех предметах, spēcīgāki где nekā они es, слабее. un es palīdzēju tur, kur viņi bija vājāki. Но медаль дали каждому. Bet medaļu deva katram. В моем классе было 15 медалистов. Un manā klasē bija 15 medaļu saņēmēji, Если было 15 парт, un ja bija 15 то cilvēki, по одному медалисту на парту. tad katram bija sava medaļa. Очень сильный класс. Ļoti spēcīga klase. И медаль получил каждый, кто старался. Un medaļu saņēma katrs, kas centās. Наверное, даже незаслуженно. Varbūt, ka kāds pat nepelnīt. Потому что я не помню Tāpēc, ka es neatceros никого, nevienu,
у кого бы все 15 предметов kam būtu visi 15 priekšmeti, были со знаниями по высшему баллу. kuriem zināšanas būtu augstākajā Мы līmenī. приходим сюда Mēs nākam šajā и vietā помогаем друг un другу. mēs palīdzam citam. Когда тебе плохо, Tad, kad tev ir grūti, я тебе tad помогаю. es tev palīdzu. Когда мне Kad плохо, man ir slikti, ты мне tu man помогаешь. palīdzi. А медаль Bet medaļu, получит каждый. medaļu saņems katrs. Я верю, Es что ticu, мой Бог ka mans Dievs справедливый Бог. ir taisnīgs Dievs. И Он дает награду Un viņš dod balvu по твоим плодам. pēc taviem Но мы augļiem. их Bet mēs tos делаем вместе. radām kopā. Потому что написано, ты невеста. Tādēļ, ka ir rakstīts, Не ka tu esi līgava, невесты. nevis līgavas. У Бога есть одна невеста. Dievam ir viena līgava. Ты одна целая невеста. Tu esi viena vesela līgava, Целостная, единственная. vienota, vienīgā. Только ты такая можешь быть. Tikai tu tāda vari būt. Дорогой брат, дорогая сестра, Dargais brāli, dārgā māsa, просто делай то, что по силе руке твоей. vienkārši dari to, kas ir tavai rokai pa И это spēkam. Господь видит и знает. Un to redz un И zina это kungs. немало. Un tas nav И maz. это немало. Un tas nav maz. Не надо думать, что это мало. Nevajag domāt, ka tas ir maz. Потому что нас много. Tādēļ, ka mēs esam Потому что мы daudz, объединяемся. tāpēc, ka mēs И vienojamies. таким образом Un tādā veidā пребываем в нем. mēs Поэтому paliekam возьми viņā. свою жертву. Tādēļ paņem savu Пусть ziedojumu Господь умножит. un lai Dievs vairo, Пусть у нас будет много хороших плодов. lai mums ir daudz labu augļu, Пусть Бог укрепляет нас на этом lai месте. Dievs stiprina mūs šajā vietā, Очищает, освещает, attīra, svēto, наполняет своим словом, piepildē ar которое savu vārdu, светит, kas которое не izgaismo, дает споткнуться, не Kas дает neļauj. упасть. paklupt un nokrist Поддерживает всякий раз, un atbalsta katru когда ты reizi, и я имеем в эту нужду. kad tev un man ir šī vajadzība. Победу Uzvaru получает тот, кто идет. saņem tas, kas iet, Награду balvu получает тот, кто идет. saņem tas, kas iet, Скажи, я ветка, un saki, es esmu приносящая zars, плод, kas nes šos потому augļus, что нахожусь tādēļ, ka es и atrodos пребываю на лозе. un palieku uz šīs stumbras. Иисус, ты моя лоза. Jēzu, tu esi mans Господь, stumbrs. ты мой виноградарь. Jēzu, kungs, tu esi mans Я dārza хочу иметь kopējs. добрые плоды, Un es gribu nes šos labos augļus, но не те, которые создают суету, bet ne tos, kas rada создают видимость kādu tikai того, что происходит что-то ārēju большое, redzamību tam, ka невероятное. notiek kaut kas liels. Я знаю, что без Тебя мы ничего не можем. Es zinu, ka bez tevis mēs И только nevienu находясь nevaram. на Тебе, Un tikai atrodoties uz будучи tevis, привитым к Тебе, esot piepotēti pie будучи tevis, крепко связанным с Тобой, esot stiprā мы saitē ar можем tevi, приносить эти плоды, mēs varam nest šos Добрые augļus, плоды. labos augļus, которыми будет насыщена наша земля, ar kuriem tiks piesātināta mūsu которыми zeme, будут насыщены наши города. ar kuriem būs piesātinātas mūsu всякий раз, pilsētas. Un katru reizi, Когда мы открываем свои уста с хвалой, kad mēs atveram savus да lūpas ar будет slavu, прославлено Твое святое lai имя, tiek godāts celts tavs чтобы svētais Ты vārds, прославился, Отец lai мой, Tēvs tu tiktu потому что slavēts мы приносим много плода, no tā, ka mēs nesam потому daudz что мы augļu, являемся Твоими учениками. jo esam tavi mācekļi. Спасибо Тебе Paldies Tev за то, что Ты нас ведешь, par to, ka Tu mūs ved, укрепляешь, stiprini прививаешь к себе un turi pie и sevis наполняешь un piepildi наши жизни mūsu Своим dzīves Словом, ar savu vārdu, чтобы мы пребывали в Тебе lai mēs paliktu день и Tevi ночь, ночь и dienu un день. nakti, nakti un И dienu. пусть каждый день Un lai будет katru во dienu славу Тебе. ir par slavu Tev. Аминь. Amen. Iestāsimies par aizlūgumiem. I pamolimся за нуждами. Mēs Tev pateicamies, Kungs, un slavējam Dievs, ka Tu dzirdi mūsu lūgšanas, Kungs. Mēs
Tev slavējam, Dievs, un pateicamies, kungs, par katru atbildētu lūgšanu, kungs. Un mēs ieliekam, kungs, Tavās rokās šos lūgumus, kas ir šeit, kas ir rakstīts grupās, kungs. Mēs iestājamies par katru cilvēku, par katru situāciju, kungs. Un mēs lūdzam, Dievs, lai Tu pieskaries katrai šeit dzīvei, katram bērnam, katrai ģimenei, Jēzus Kristus vārdā. Mēs piesaucam Tavs asins, kungs, par katru šo namu, Jēzus Kristus vārdā. Un mēs lūdzam, Dievs, lai Tu esi tas, kas atrisina visu šīs lietas īstā laikā, īstā brīdī, kungs. Mēs Tev slavējam un teicam, Dievs, ka Tu dzird mūsu lūgšanas, ka Tavu auss nav aizkritus un roka nav kļūst par īstu, lai mūs aizskart, lai mūs svētītu, kungs. Mēs iestājamies un mēs lūdzam, kungs, lai tiešām dzīvības gars no 4 vējiem iet, Jēzus Kristus vārdā. Katrā miesā, Jēzus Kristus vārdā, lai atnāk dziedināšana, Jēzus Kristus, lai atnāk brīvība Tavās asinīs, Jēzus Kristus vārdā, lai jebkāds smagums, jebkāds nasas nokrīt Tavā tūmā, jo tur, kur Tu esi, Dievs, tur ir brīvība Tavās asinīs, kungs, un mēs Tev pateicam, mēs Tev slavējam, kungs, lai tiešām ne ar spēku, ne ar varu, kungs, bet ar Tavu garu viss notiek, Jēzus vārdā. Amen. Аллилуйя, Господь, Боже, мы благословляем Тебя на этом месте. Боже, благодарим Тебя за это время, когда мы, церковь, мы можем быть едины, Господь. Благодарим Тебя, что в Тебе, как написано, нет ни иудея, ни еллина, нет ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, но все мы одно во Христе. Благодарим Тебя, что мы можем быть одним, что Ты собрал нас на этом месте, Боже, людей разной национальности, разного характера, Господь. Благодарим Тебя, что в Твоем присутствии мы можем быть одним, что мы одно, Господь. Мы церковь Твоя, мы Твой народ. Благодарим Тебя, Господь. Боже, ми просимо Тебе сьогодні за Україну, ми погоджуємося, Господи, як церква, ми молимося Тобі, Господь, щоб Ти явив свою славу в нашій українській землі, серед українського народу. Ми, Боже, приєднуємося до кожної молитви, і ми віримо, Боже, що Ти чуєш нас, і що допомога, вона близько, Господи, і що слава Твоя, вона наближається, великий Господь. Ми просимо Тебе, щоб Ти засоромив, Боже, всяке зло проти України, Боже, всякий злий намір, всякого, Боже, хто хоче знищити наш народ. В ім'я Ісуса, Боже, засором. Нехай, Боже, їм не дістанеться нічого, в ім'я Ісуса. Боже, нехай це зло обернеться на тих, хто його творить, Господь. Боже, ми не бажаємо смерті, Господи, але ми просимо про справедливість. І ми просимо, щоб Ти зберіг наше ім'я, Господь. Щоб Україна, вона жила. Щоб українці, вони жили на своїй власній землі. В ім'я Ісуса, Господи, у кожного є своє місце. І ми просимо, Господь, захисти наші кордони. Боже, нехай вони будуть відновлені. Нехай ворог, він поверне все, що вкрадено, Господь. Все, що незаконно, Боже, вкрадено, вивезено з нашої землі. Боже, засором цей намір, Господь, яви свою славу. Боже, дай свій голос, Господи, поверни своє світле лице до нас і пошли нам мир, Господь, в ім'я Ісуса. Ми довіряємо Тобі, Господь, ми віримо, що Ти всемогутній. І ми віримо, що Твої наміри, вони на благо, а не на зло. І щоб дати нам надію і дати нам майбутнє, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти люблячий Бог, що Ти завжди благий. Що Твоє серце, воно відкрите до нас, Господь. І що Ти не бажаєш смерті грішнику, але Ти сказав, нехай покається і живе. Дякуємо Тобі, що Ти так само любиш нас, Господь, що Ти незмінний. І ми віддаємо, Боже, в Твої руки долю нашого народу. І просимо Тебе, помилуй нас. Боже, не згуби Україну, Боже, і вступи за нас в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, Боже, за кожного українця. Ми молимося за наших братів і сестер в Україні, Господь. Боже, Ти з нами і Ти посеред нас. Боже, нехай буде ще більше Твоєї слави. Нехай надія, вона наповнює серце нашого народу. Надія на Господа. Надія те, що Ти нас не покинеш і не залишиш, Господь. Боже, змінюй сьогодні наші серця. Боже, говори до нас. Дай нам здатність чути Тебе сьогодні, Господи. Ми благословляємо наші церкви в Україні.
Ми молимося за всіх воїнів, Господь, волонтерів, капеланів, Господь, кожного, хто сьогодні служить на благо нашої країни. Боже, збережи, захисти кожного із них. В ім'я Ісуса, нехай Твоя милість, вона буде над нами, як ми надіємося на Тебе, Господь. І нехай Тобі буде вся честь, вся слава і вся хвала, тому що Ти достоїн, і Ти Господь, і Ти Бог, який над всім. Вся слава Тобі, Господи, в ім'я Ісуса. Амен. Amen. Pasaka amen. Скажи аминь. Tas kungs ir labs. Господь благой. Un kad Oksana runāja par medaļām, И когда Оксана говорила о медалях, par medaļām Bībelē ir teikts, также о медалях в Библии сказано, ka mums jāskrien tā, lai mēs saņemtu šo balvu, что šo, мы должны бежать так, mēs zinām, чтобы olimpiskajās spēlēs šīs medaļas. мы получили эту медаль, как бегут в Олимпийских Un играх. Pāvils salīdzina šo skrējienu. И Павел сравнил это с бегом. Un Dievs ir labs, И Бог благой. arī kā treneris viņš mūs neatstāja. И Он, как тренер, никогда Viņš не ir devis svēto оставляет garu, kas нас. palīdz mums skriet. Он даровал нам Духа Святого, Tad, который kad mēs помогает pagustam, lai нам viņš mūs бежать. uzmundrinātu И когда мы устаем, Он ободряет нас un pacelt, amēnu, И lai поднимает. mēs aizskriet līdz galam для того, чтобы мы добежали до конца. un lai būtu šī tikšanās И чтобы была эта встреча, un lai saņemtu šo balvu. чтобы мы получили эту награду. Halleluja! Dievs ir labs, viņš Bog nemainās. Viņš labs, vakar, jo šodien, nemenājās. mūžam tas pats. Он вчера, сегодня и вовек тот же. Amen. Slāv Tev, Kungs! Labs esi, Kungs, Tava žēlastība paliek vienmēr. 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 No visām valodām un tautībām pauģu paudzes slavā Tev skan, Tevi slavējam. Halleluja, halleluja, Tevi slavējam, jo Tu esi Dievs. Tevi slavējam. Halleluja, halleluja, Tevi slavējam, jo Tu esi Dievs. Jo Tu esi Dievs. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. 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 Пусть все народы и все племена придут и прославят царя и Творца. Хвала Тебе! Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, что Ты есть. Хвала Тебе! Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, что Ты есть, за то, что Ты есть. Аллилуйя, хвала Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус.
для меня. Благ наш Господь, ибо милостиво вовеки. 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 Пусть все народы и все племена придут и прославят царя и Творца. Хвала Тебе! Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, что Ты есть. Тебе слава! Тебе слава! Аллилуйя, аллилуйя, Тебе слава! Yo Tu esi Dievs. Tevi slavējam. Halleluja, halleluja, Tevi slavējam, jo Tu esi Dievs. Tevi slavējam. Halleluja, halleluja, Tevi slavējam, jo Tu esi Dievs. 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 Halleluja! Amen! Dievs ir labs, Бог благ vienmēr и labs. всегда благ. Halleluja! Аллилуйя. Esi svētīts šajā vakarā. Так что будь благословен в этот вечер. Mēs sakām šabat šalom, Мы говорим шаббат шалом. lai miers ir katrā sirdī, katrā namā. Пусть Божий мир будет в каждом доме, в каждом сердце. Jēzus Kristus vārdā. Esi Во имя svētīts Иисуса pilsētā, laukos, vienalga, Христа. kur tu Будь atrodies. благословен в городе или Pēc вне, svēto там, где dienu ты atdalīsim находишься. priekš tā kunga И святой день мы отделим для Господа. un tiksimies šeit, lai viņu pielūgtu un slavētu viņu И vēl un vēl. встретимся здесь, чтобы Svētdien прославлять pulksten Его 11. в воскресенье в 11. Nepaliec tai pusē ekrānām, Не nepaliec mājās, оставайся bet nāc дома šeit. или во Jo ir второй labi būt, стороне экрана, ибо хорошо būt brāļiem un māsām kopā. быть братьям и сестрам вместе. Amen! Аминь.